Abi kuibangania nonto bwa kiothe nkidano nene ntangotano cia 2027 na turina Nopeo Women League chairperson Madam Catherine Kanake oroga totetheria kuthoya kiothe gia siasa na kuibangania kwa biama nonto bwa nkirano ishe gia siasa 2027. Good morning na karibu. Good morning bwana mutharimi ibwega sana nonto bomba rikaro kiro bumite abotho gucia ruguru Imenti Central ankethie mutegeri wothe wa Meru TV o ari Meru yetu na ome Meru mbere mtu wothe karibuni kipindi giki tuchambue witi na mbere kwetu kwa Meru na mantu ja biama na tukiarairia muno kiama gietu kia Nopeo. Nopeo. Right. All right. And what are the roles that you play kiama ore the Women League chairperson? Nonto kwe mutegeria mbiga gwikwa you are the Women League oga ni mitaratara ireko tu a lady somewhere na kwenda mantu ya kiama ni mitaratara ireko wethera okay facilitate nonto bwa women in leadership inya kire kiama kia Nopeo inya baraba kwenda gwitonya kire siasa. Thank you. Ndi mutongeria wa ekuru kiamene kia Nopeo. Mbere ma itwije kiama kigietu kia Nopeo teka gigi kuru sana ya biama bira bingi itwije kiambiririe 2021 twitite campaign ni cia 2022 na teka kiari ekyo gushika misishi mono guntu gukwingi sana na ndi kira kiriona thai mbere ma katuko market kiama na kugeria kita na are gitakinya mono in the Imentis itukwe kuritana antu mantu ya kiama giki kia Nopeo mutharimi umenye mongana ndi kiama kiu ndakora kiambiririe 2021 to answer election ende kuruta amenya kinya the word Nopeo kiama kiu ure gitawa kuruta amenya what it stands for. Nopeo imina National Ordinary People's Empowerment Union. Retorara NDC after NDC ya last week kwe wenda igiru akiuga atamenya Nopeo meaning thongi mono kurukia bya mabira binginya byo twina byo na ndikambire akaribeto mberema Nopeo yuga National Ordinary People's Empowerment Union na nde mbere ikwira antu mantu ya kiama gietu kia Meru no tukiama ki gietu ikyo kiama kia Meru thai itwije bya mabira bingi tware abyo bya tukiwa ibya Meru jambas mbasi nenderwe Embu na nonto mbasi yete tembu bare bari bayo amemba bayo betete bekinyukaira o muntu akinyukira ari akuigirwa nio kuro kinyukira Nkobo kuro kinyukira Kanyakine kuro kinyukira Runyenjes na ndi ikinya Embu mbasi yete thira ina Meru baba ingi twategera ya PNU te kiama kia Meru kira kiambiritie na Central kiama gia iku na itwinya gitura ya magamba kingi kwirwa kirathithirwe rua kia Meru kira kiama kianja no tutugite na representation outside the family na ndi kiama kira twina kyo thai kia Meru Nopeo na ngicoka iria patiri ndo Nopeo nkatho no tunari na mathugeria manene mono kuona kwagirite ambirie kiama itu inya ituga in politics interest cha mtu binafsi na kijoka yeka ba interest cha Meru no tumutharimi tukethera Meru tutina kiama itwije during elections biama bieta amwe bika negotiate itwije na ndio te kiama gite kwenda power. Everybody aduga we want power. Kana te power. ODM tunataka power. Wiper tunataka power. Sijui biu binge tunataka power. Na ndinya Nopeo ngocokeria patiri ndankatho mono no tore onere kwagirite ambirie Nopeo giki amakia Meru tore Meru tutigatiwa omi nya tutethira twi in the negotiation table kiane yetu tukona power
no tutuketha twina president kana deputy president kana tukona itebi bingi thirikari-ini tutirega na ndi apart from kumarket kiama na guchwa amemba baingi muno ndungamirite ekuru una ndi kujari interest cia mwekuru inkwendi kalenji ekuru batonye kiamene baingi sana uria kumbikikia na utongeria ne bobo ekuru ndi women league coordinator itu appointed we constituency women coordinators na wange twatara ward women coordinators kenda tukomba ku coordinate mantu ja ekuru across our county arafu nandi tucoke tumare omi nandi atukuthithia recruitment ya members na ngeni karinje ekuru muno batonye na ekuru indi bachweite ingweni karinje ekuru muno barungama MCAs barungama MPs barungama senator woman league une yetu na barungama inyanga bana na bara bakarungama na kiama kia nopeu tukaba support na patirinda akaba support muno ko inkuria everybody ejageria kubai na kiama kia nopeu na advantage ingi kiama kia nopeu patirinda ule oka vai na kiama kia nopeu patirinda anamshika mkono haba kwa haba aka mukochi no twa kwira leta 500,000 leta milioni yora twana bagito bya mene bibingi na de ya encourage kuru ibatonye na mono inya youth bonde whether female male ibeje kya mene ki no to kambaniria na ore okambaniria na patirinda wetu cannot go wrong no to patirinda ore ringi ndara inda wira patirinda wetu imto in experience ya politics ya miaka mingi ketha we politician to eno emiru i honorable Mpuru Waburi kabere au iturarinya na kiraito indi tukona kiraito na ndi keberete kidogo na ndi politician yura to eno emiru Mpuru Waburi na mtu wantu na mtu wije kugwata antu njara abakuria siasa sure na Thomi wa the smallest unit in society ni family na inya yukure veru riwa mwekuru nwe aka moyie politics is a very dirty game na kulingana na mila desturi za Kimeru mwekuru nwe athirairia mujie na gukariana ninge kubamenyera tanga tutita bila cheto ra many ladies wagaitonya kire siasa utuke na sure the smallest unit in the society ikwambia kwaraga nondu nande the woman of the house aikire campaign trails na wako motoro na areome non it's a very dirty game ainginda no necia ge siasa in other words otiko negethia ke affect the fabric of the society. Thank you bwana Muthari ni wende na tumiakama na ndina miaka ndio intwire kuona siasa uria chigwita kabere karia politics antoboga politics is a dirty game lakini these days people are civilized pale bali politics that time batathomete batari na know-how batari na knowledge na bara batonya ki politics batethomete ibo anto baria barumana ibo bathumbanaia na uni kethugania bauga politics is a dirty game na kurumana mono kenda baria bare athomi batikeje siasa ene bejo compete nabo. That's my observation and that's how I see it. Kaba kirete kompe no tuinya thai aturi muntu tuthomia ya kwithirwa ai siasa ene na kipawa gya kuringa siasa na kwaria ibageraia gukanyangia wale watu wamesoma kuboneria politics is dirty kenda batikeje na babonia beja ndege politics abejita kwa koruko. Number 2 riri tegitaria to kuru batathomaga before us kuru batathomithagia no to ekuru bera wa nyathira kwa kwi aciari betu bagunya kuru bathomete
baria parents bao bereagwa na baera enlightened mwekuru kwa ejaga kagurwa na gurwa ethairwa rwa kumenyera mukuru na kumenyera twana lakini thai gwategererwa kuona white is not right kabekari rau kwa inya ekuru iba encouraged kuthoma na ba encouraged gwita ngugi na kuchwira for the family but chwaga for their own good but chwaga for the family na de ekuru bathithirwa empowerment women empowerment kenda bathoma muno na bombe gwita ngugi baichwire aria mbona akikire empowerment kwagira gakosa kidogo kwa ladies ba so empowered ende bakia empowered bate kuirwa you've been empowered how are you going to live with this boy who has not been empowered arumbe bomanya batara irwa teu kwao no uria bakuragwa kiwana ume iteni skuru na nde mware atera wa gwikanga kwi ka mission ga karikire mware akarega kuonerwa indi nya wa empowered ugaita ngugi yes ukaandikwa ugaichwira indi still njeku uketha iruri ngingo mukuru nwe barega kuonerwa yes nya wa empowered wa thoma kinya wa pilot ubati kugurwa for recreation na wagurwa you be submissive to your husband awi kwari na commission na nontega nkona thai turi aciari baria bererwe itobati gucokia kauntu kau kuitana na beto bari na aciari bao nyabo babaitane kuma from the ekuma kana kanini kakero ogwe you are a female ugakura ujo muciari agetakiona ire mwana uwo mwari uri agakura na akura gugakarate akonerwe stages cio na ndaka cia tuna cio ici abati kwethira ire empowered nya cio kuonerwa how they live with this empowered woman na de etuko ni karinji ekuru mare siasene na ba mara siasene anto nandi baere educated baringe siasa ciene heshima na mwekuru akiuma nja kethi mwekuru married abati kwethira etekaniritia mukuru we na mukuru wa mwarutha tutikuga mukuru no kiongo kianja na mwekuru no enkingo mukuru wa mwarutha rwa kumara mwarutha rwa kumara no tugetite ochwa na mwekuru no agitonya siasene menya obvious mukuru we ne thairo ije this rende and leadership qualities na ndekira to baromba ibeta siasene bakaringa campaign ciene heshima bate kurumana na bate kabera kare ale ekoro batarana irwe batonya siasene ikatarana na prostitution utino mantu jire jako gwatanira gutio mtu atereta behavior ya kwenda whether you are in politics whether you are in a professional ni whether nyoke thaina ale mundene ukirima muntu ai majani nere kana ika wene na atienda kuthithia atithithie ko kugwataniria politics with prostitution kutino mantu jire kuijania kutino mtu atebuare no tino atethukari behavior yonde ithairwa iki muntu binafsi te kwithirwa wai i politician te kwithirwa ya professional te kwithirwa ya housewife muntu no ithirwa nya ya housewife mukuru agita ngugi na mare tangugi ni akarokerwa kwani hiyo huyu alikuwa kwa politics and even antu ibaere enlightened antu ibaere a Kristo antu ibaere civilized na bungi buria tukugiria thai tukuritana antu thai you cannot also separate politics and Christianity na ndio antu bara baingi tukwanikali njinya beje siasa ene inde baringe siasa smart ne a Kristo onoku no to a Kristo onoku bakaiba be county assembly yetu bakathithia bills sigo favor or every community member lakini okethira iba bange bate kumenya Jesu batije njira bakathithia chiko bas favor na irio kuona corruption ingi muno kwa we ekoro ibeje ende bamenyere nja ciao na bethira bena discipline na bagwatanirite na mukuru na kethira kuri ayuthi bainjeu inyaba bakethira bagwatanirite nabo na ndikeri karinji muno ekoro ibeje kino peu na ekoro bara beje kino peu especially jabari nya tware abo NDC
wachoka muntu uria bati ku recruit aro mbere imukuru oku na youth bara bainjeu ukaboneria the goodness of that party na bakona gwinye thano kumara we muntu wine heshima na biria gwitochwa ibia gukuria nje na tugitegera women in leadership inya rera tugutegera siasa cia biama na siasa cia mugongo ni compared na au kabere ni strengths zile ko women have made in politics ni spaces zile ko bongwa ibashatite the glass ceiling kana breaking the glass ceiling as a matter of speaking na ndo omo abunge ba ODM Millie Odhiambo ore mbunge wa Suba North auga to be a woman in politics you have to be a bad girl. Not to survive like to survive maybe isrogan yewe na kulingana na experience yewe siasa no to Millie Odhiambo has been an MP I think 4 times and the experience yewe siasa ni kwenda umona kugale maybe it is the way she put it ikuga unafaa ukuwe na ngozi ngumu no thick skin no tomato to kugira au twakwa challenged kwa put off kendo kinyukira nyaro me bakageria kutingisa kidogo especially bona we powerful kendo kinyukira no tibaije women a bit weak lakini wao ndauga koro ibachiumiritie mono siasa ene itonete baba ingi baete MP ya bangirandi ya Millie Odhiambo bangirandi swanga kuma kabera ugonya bara beta banjurio Odhiambo bangire sogoti na itonete ba successful ko itokuona bai arume iba kwambiria ku accept women leadership iba kona nebui na ekorobara na baba tonyere siasa ene baina nja ciao pedri bakumba kurungamira nja bara baingi a higher percentage ni kumba kurungamira nja kwa the community kana public ina trust in women leadership no tunyana aturi nja tututaga kuraja itukona bara bai in women leadership ibamenyerete nja ciao bate gutanjira kwara wa kabere kau kare au na ito inabona ito batega na ito bona ibetite bwega na iko to encourage women nande batonye siasa ene na bo by maintain discipline baka bagekira tiki jau jau kwa mbere pona ni jateo ni ndariki NDC ya kiama keno peo ndiri mwandiki onteto kumurika mantire yatendeka eno nto we coordinator wa Women League ni ndonere musiaso mwe wa mwekoro metikiria me put in that way ore nominated Dorothy Muthoni ka ukundira kaona kamona no peo kana anade ofiti ntena ko haleria mto agachiariria wengwa ende thai as we stand Dorothy Muthoni nominate kiama kia UNDA na ituije kiama kia UNDA thai kitena umarufu kwa ground anto batio kienda kiama kia UNDA anto batio kienda ningo kambira kwendera ukarira mutharimia thera anto ibo kienda kiama kia UNDA anto ibo kienda kwina moni mwanya guma grand mwanya anto bariwa kiama kia UNDA twa tonyere ki UNDA twatara wa leaders na kiama kia UNDA na tubendete mono no tuko janaja twatare the top most leader tumwendete na kura cha mirumbu ga 80% lakini anto bariona it has been a disappointment na ndi anto bara bingi bate kwenda kiama kia UNDA na ikyo nandi tukuga kigietu kia nopeo ya former at the right time na twachokeria party leader wetu nkatho no tubakwithirwa achanuki na twamwira ashikirio hapo kiama kia kakindi sobu na ndi bejete au baba ingi bakeja kiamene kia nopeo ndi ntekwira ibao na nto batira uga mtu menyaka batia tangasa msimamo wawe ituje baba ingi bakeja
nonto te babengi bakabaina unda nonto ite kwendwa ni andu tutapata wengi kinya jegoro indironere Irungu Kang'ata augite ati defendite kiawe kia gavana Murang'a na kiama kia unda auga indi for now he is loyal to the party ya unda otakona unda kora kirusite meaning na kirusite ground kirusite tukiambiriria rwari rwetu kiri ara introduction imbonere okiarire mantu ya kiama kubu ubutire jara ya itukubi altu baitu bira jara la jara bwaya kuba okire jara bia naona kubange bo kire kiara kia naona ndiona no beo wetereo maana ya kubute jara onimbi me kwe baraba teogeria jara nontu na nini madiko teto buraltu okire jara bia naona ili bole ogita maana ya hii kwa chama ni nini no peu ibwega mbugire no peu yuga National Ordinary People's Empowerment Union. The party irio ya empower ordinary people. Nande ka sign ka kejire ga kuthitha yao kia formerwe at a time riria twenda kweberia utongeria butebui. Ngwata mudari. Nande ndio ilitokesea kufanya hivi. Ja bangi bejetaga na kuga fagia teu mutongeria utekumba kuthingata sheria cia thirikari tukauga no peu mutongeria utena ngwataniro na bangi no peu mutongeria ukarake ketha na thure rwareja gitini arafu inde na ndi atekumba kuthingata sheria atekumba gwita ngugi ure bati atekumba kugwatanira na bangi wethero no kuruma bangi kana ethirwe ati atarirwa atekumenya ngugi wimbi itu baba inge ja MCAs MPs ngugi yao representation oversight registration na ndiko ruita aku ati jinya ngugi wimbi na ndi bau batonya na una tukona bate kumba ngugi ibo tugano no pe una ndi ungi noeje arafu tukabana ndi mutongerio mwega noe alright ikiona paterinda akiuga thirwo imurogi baba bebaiberia na kuga thirwo ndu mwega baba turetere alright na ndi utuga ndio meaning ya wari chairman wa kiama kia Nopeu county ya Meru Dr. Julio Bijiwe na rikiti kwithira kioloto kwithira ari ambassador the Vatican City kana the Holy See na rakaithira ari na baba mutheru papa wa Roma na nandi giti kirari nakio kiri kiama kia Nopeu kia kiri kithurano kiria kiathikire Oscar Mutugi na alafu kwina giti kirari nakio kiri county kia chief of staff ni wewe bakwa giti kiu chief of staff Iwaga jiko tharitheria bagamba no mpende ndenda lakini nande that one is an appointment na iteja biria biteja wa retired person twina young people who are learned who are equal to the tax nande ndenda mtu mwithi ende bunka mtu in experience anto babebe ibatige kuwa ibaba batikunenkerwa maybe straight from the university no to kute experience yenu ikinenkerwe mtu mwithi ende mtu in experience nikenda komba kuritara Meru ngugi na tukiuga ibwaga sana no ntumba kwithirwa kiama kiegeto kia Nopeu ikio kia ambassador Vatican no kuona nande kina blessings cia Murungu aikwira antu babe ibeje kiamene giki ino ithari mo bikuma ikiama giko kenge Meru baigwa gikitie ambassador anywhere in the world utekio nande ibeje kiamene giki Nopeu ino ithari mo bire na tuicoka yankatho muno no tunyaba president wetu na deputy president kuona kwagirite bajukie ambassador Vatican kuma Meru and moso aumeta kiamene kia Nopeu congratulations Julio Bijiwe
na ibwega sana wa party leader Honorable Mpuru no tunupurite aro na vice president na president na turie bwana Julio na weta na Vatican a represent Amiru bwega represent Kenya bwega na arikana kiama kia Nopeu arikana kiama kia Nopeu iko kaumo kawe kagwita Vatican na gutina talks ati kiama kia Nopeu gichokerwe gitike chief of staff ndo Julia are mukiama kiama kia Nopeu giachokerwa kiama kia Nopeu kana group ire ngi twari no kabere New Dawn gigachokerwa member of the New Dawn no tuibaitite ngugi nene muno kenda thirikari iri kumiru na ndithirwe kari ugie kari gigachokerwa member of New Dawn fine gigachokerwa member of Nopeu fine lakini pumete imenti centro na ino chief of staff araumite kirenge chokerwa mtu wa imenti centro it would be best ende ngakara jankwa selfish ndiko yachokerwa wa New Dawn fine yachokerwa Nopeu fine yachoka imenti centro ira mpumite fine na nyage gachoka abo west gikeja abo west ndagwirwa nkuruki. Thank you. Alright, ni mibango iri kunande kiama ikubanganya na ndo nande bwa ntangurutano isha ge siasa cia 2027 ni bao ba kundira na ni bao ba kundira boka shwene kamwe ni UDA kana DCP for now hiyo ni swali ngumu. Nopeu pati twino peu msimamo wetu saa hii tumesimama hapa Yerurain, lakini mkubwa wetu kiongozi wetu ako huko juu. Lakini sisi members no menya ato itwarana atongeria na party leader na de tuona kwagirite katukarea katikati no to party leader na karite akiuragwa atharie kiama ki anjoini kiu kingi tukugaira mbere yau na ndikyo turaie ndi kethira Kenya ni ere multi-party itwakurukirie katiba 2010 na yauga Kenya is a multi-party democracy imbie gatuma muntu enikarinji bangi kana munene fulani auga bangi batharie byama byao beje kiawe oni yako nimbuka kinya we na atharie kiawe eje gietu naomba kuthenya kiawe kyo gite kwendwa muno na atharie kiawe eje gietu na ndi thai kwene tutiomba kuga tutaenda opposition ama tutaenda kwa ruling party. Tunasikiza ground. Kuna kusikiza ground na kuna the former governor Omero na ugite kwire gatumireta kunukira. No tukunukira na tunasikiza ground na tunaangalia you use the three senses. No taka ground ukona uria kari no kuthikira ground na unanusa na nde bara tukona ibo bagetithia ndi bwega tuga like minded no pe umenya ketha ina manifesto yayo na nde bara tuketha tu like minded to ni ibo bena msimamo jaju wetu ibo tugetania nabo ndekirwe bukarugamia ite mwanya bya gisiasa kuma ngavana mwanka MCA gavana ni to dingia kana abo kareta onge agema tauga au kamera kiure kiwa mburia utiomba ku designer muntu nijo muntu mwana no designer wengwa menya kinya we no tumira those three senses ira ndauga na utega ndi uria gwita na kuthikira ndi uria gwita na menya bena up to February kutangaza msimamo mtu kiama kiria akava inakio na ndio we don't know February next year. Wacha watu waendelee kunusa, watu waendelee kusikiza ground, watu waendelee kuangalia ule okenda akeja kino peu ende ule atuje tuketha twina candidate wa governor eja fine arega kuja uga antu iba bengi miru ni antu bengi bathomete na bena leadership qualities na bomba ku perform muno kinya gwa muthari
menya ngavana so long as wina degree gacoke thai na degree leadership and management, economics, finance, you can nyo no to igwe to gutangacite August tukauga muthari mino to kurungika no ndi mwandiki wa nteto nkatho ya bura bwethie na mbere nteto cia utongeri na ndi it is tutije ageta nde no kaindi saindira. Okay, indikirwe kire speech ya the party leader bwana Mpuru Aburi akigweta mantu kadhaa yegie witi na mbere bwa mugongo, agweta inya kimera agweta mantu igi maguta, agweta mantu igi wamba bwa ndithia na akigweta mantu igi gutigira mwananchi ari antu ara kwagirite kiuchumi mbeca ari nacio mubukone. Yari moni yaku, how are we doing kire mantu igi ngarama ya muturire as a people? Ngarama ya muturire thai itathongi kinya nini nikio ndauga utongerio bura twekirire thirikari-ini na twena wiru bunene muno nikio mbugirite has been a disappointment nontu nyamwera ki manifesto ya bo that time vision ire yao nene kana bora bauga bo nene bora bakathithiria antu yari bottom up kuinua mtu wa chini aende juu, lakini tukuona nande miaka iu ithatu ile economy icorotete muno itukara tukiona inya menya itona report cia auditor general ba budget na uthuthuria bu ibukuthithwo bu bingi muno ibukuona ni ile economy ithuki saindi kuria thai the last 3 years teo ni kuga ni mbona makathitini kana te mutharimite no bukuona bari ile economy ithuki nkurukia the previous time, the previous president na inya igithara Kibaki kuria economy na inya ito feel si wewe ulikuwa mwanafunzi igithara Kibaki ko eja wa mbechi muciari lakini oni ndari muciari na ingwita ngugi economy yari best igithara Kibaki, there was money flowing kethe biashara iciomba kuthithika bwega ngugi cia urimi iciomba kuthithika bwega mantu jonthe iciomba kuthithika bwega muno thai ugeta kuria kuingi antu bara bingi baraingire biashara na bara bakurima nabo batikumba kurima na kintu ja miraa nakio kwetu tutiandaa miraa nende megi tuthingatagira news tuthingatagira uria bakwaria itukaranitie na antu ba igembes miraa thoko iyo na inyete bui ikara tuigagua thoko ikubua tukaigua kurugura Somalia Mogadishu tukiona kairi ibo complain lakini bigo bakiuga thoko ya miraa getonye ne tonyerero makatero o tukuga kiama kira twaringire kura na bara twaringire batatwikirie bwega bigo bakiuria atiri ibau ba ndira na miraa bora yina mtu gwitwa Kipu sijui what Kipu ndaugo go bakamjora tukuga ina kumania miraa kwe miraa ya ndawa ndere ina mtu gwa kumania miraa tugethire airport kana gwe trending ya miraa nau utakona au kuna katero na ndende kethira antu ba ndere bagwita mbecha ciao miraene igutonyero imakatero utakona ndi bagire mbecha andi baga mbecha ndi bagaiteithia ni patio bakwe kuona mbecha miraene bagurira ungi no ikire nakio kana biashara ciao ciendelea jabati tu na paymentis itugarira thoko emira ibui imera bietu ibyo na bakuria no to batu paymentis mostly tondira na perishables ikwachi mpoka karati kire yetu tukarato tegete thoko emira ibua ino to thoko emira ya bua into bietu ibigura obwega lakini thoko emira itebui menya bigeta kuraja na bau bakuraja na bobethera bagita ntere ingi bietu bikaurira mundenda na nditwenda thoko emira ibua tweja kire rutere rwa ndithia nyethera batu paymentis tekatu tukurithia na garia northern grazing zone itona nonto buthuku muno antu gutura kurira miaka nenda miaka rundi na tuko na serikali na antu ende bakiuragwa tukoria ndi abate kubarinya itu life ya antu na katiba yetu ni ugite the government should safeguard every life
per person teu na nya Biblia yongwa ni ugite gukoraganwa turi kari ithoma Biblia ya upside down kana abate a Kristo kana abate Muslims kana imbithina nabo no tuketha no kuigwa buru no ujukie ng'ombe cia muntu utetiga maica jawe na karithia ingi lakini wamba bure ba ng'ombe bwetara mpati miaka eu yonthe o tukuga itutega na itukuigwa ukona jeka kwina ka element kathirikari kwithira involved na nandi no tukuga indi thirikari mbie we itekaria murimi wa miraa itekaria murimi wa ng'ombe itekaria murimi kira murimi ora ufaindikana ndi no kaua ande ndi antu bonthe bakari makaua nyana ara gatirima kinyana ara northern grazing zone abageta kwanda kaua na ndi murimi wonde abati ukarua na gintu kira kionthe kira akuthithia that particular time miraa igachwirwa thoko na echwirwa thoko ithirwete na makatero arimi ba miraa ithendi bandiro nio bongwa ng'ombe muntu asumbuka kurithia ng'ombe ciawe thirikari iteke mikakati ikagurira antu ba ng'ombe igeta chigwikwa na chigawe me kwina obaikaia baitu tijina babati kuthithia mikakati ya kugurira antu ng'ombe kenda bomba kurithia inge that process yendere na ndi tugekira atongeria babega jo wigire mutongeria wetu kiama kia nope wa kiuga chau jonthe kiama kia nopeu kitegete baria tukathura na kiama kia nopeu bakajari masira jo jonthe uria kethe MP wana ugo kwanda mira na ngire so no moka kari antu bawe athithie mantu jau kethira iba na kwena kawa na majani barungamire interview kethira na tukoendia tukwanda ikwachi na mboka na karati bathithie miswanda ya interview bibika control atia bikendu atia bichwero rende market bichwero storage areas no to mutharimi tukona ya February na ndiko ari na mpara muno January February iko ari na mpara ndo anda yu sana ende bati mpoka ci orera mundene na ikwachi bitana mbecha lakini thirikari ketha ndithite mikakati ya kugura interviews stwaga somewhere riri ko za na mpara mugate thirikari ibaikiria thirikari ngugia imbi iyo ti ngugia thirikari imwe igufeed the hungry no to bwa natural catastrophe menya kethira muntu na kwandite itobi yawe drought yeza kwara towe wende itobi yawe biuma teu kethira muntu ena ndithi yewe igutawa igwita yonthe atimba kuthomithia mwana bationa gya kuria na ndiba utukuga either natural catastrophe yeza kama antu yatagirite ja tukuona bakona at least bia kwa fend na biu te sasa na bambiri na kuwa your mother and a leader na kuthirite gukioneka onto bungi bumerete kiri siasa cietu nya tukimurika siasa vijana utumika barida garege siasa manto yege nguns kwaragania mishemanio kwaragania there nya mbara igaoka mishemanio bamo bagaita na ngurario ndamwite na atie gatika niyo borisi karinga ana risasi banga baingi bakwa kamutugo kakambirite kiri siasa cietu ka siasa cietu ikete do or die like I must win by all means possible ite kumakania whether young people will suffer injuries or lose lives kwani siasa imekuwa namna gani? Okay, nyo kimbulia kiulia kiu kuona mbuga misali on my face yani bigito bodo kumbigire twana beto bodo muthalimi ogwa mbuga the last elections 2021 wali mbuga university na nilikuwa tu mwanahabari. Ulikuwa mwanahabari nonere campaign trails nonere gitara campaign ura gweta oro wonere degree ya legalism ikaliate haikuwa rampant kama hii a previous elections 2017 you are maybe you are student wonere magnitude legalism ikaliate ni alikumbat itari kidogo sana kwa kama sahi na rĩrĩa yeja mostly after elections no to bwa maandamano kurega results cha kithurano the Monday demonstration yes during campaigns they used to be very peaceful kwa na ndipo sabite elections cionde no to ndari muntu munene ndauga thirika I'm sorry to say so na ndekero ndari makosa thirikari twekire na tubendete muno na tubaigiritwe kiao muno
no tujabo during the last election yarira tuona bakithira bena bakindifa teka batatumairwa anto bakubaura bena mitioro endithangi ende baria bandifa na thirikari reriku ituona baitunywa itebira bethera bena bio tuginde senate parliament kana rimwe bakirwanga bakigwatwa na corruption ende batatendairwa manto amanene uria tukuona nandi na ini riu tukuturaia atiri batwekire na thai that time twabendere mono na twabaigirwe kiao twabekira thai why they repeating worse things than jara tuona mbere na thai thirikari ria riku etwirite bottom up economy bagukiria muntu onthe iguru na ndi antu agukiria youth betu turiona ibo baba kubatumira riria kwina michemanio tuge muchemanio jwa bau bangi maybe opposition kana baria batitite uria bukwenda baria bena different opinion menya in politics different opinion should be around na ikyo giatumire multipartyism iruirwo ibaria barwirire ito baije baria barwa na multipartyism na katiba ekurukia multipartyism na ndiko tabati kwa kwena hooliganism uria we gufanda nthaka cietu na ndi na ari betu thai there is something totally wrong with that person either ando bakuga ninga we don't know kethera kweno etetwe ndamu akwenda iteke nyingi mono ende wa shieldite ana bawe na nde kuria nthaka cietu na youth betu na ria bugatumirwa gwita wikia thanga michemanio ne bangi bugureri mitendi itangi bukenda no tubwe gwetumirwa wewe 500 wewe 1000 wite okathangarania muchemanio jwa muntu ungi polisi ije beja na tiangas ciao na michinka yao bate athora no ore ogutumi no ore ogucikitie batwe kurathana bairathana no ore ogutumi no ore ogwitita muchemanio ne na ndia tukuria youth betu uria ugakurea mbecha wita kuthukia muchemanio jwa muntu ungi mbecha ria no tumustiri che thirikari na ichi itukuga ni gwita ichi ciawa kenda cija kunenkanirwa during campaigns uria ugakunengera mbecha wi muyuthi tafadhali ria mbecha no kare kwenu ukae kwako vile mahali uko sahi si kila mtu akona kwao ama kuna mahali anakaa ukipatiwa pesa kura nao kamba kwira muntu uria ukunengera mbecha kenda bwita kuthukia muchemanio bangi mwira kuthaka uria oku kana mwari uria oku neje arunga mbere ya tuliwa pamoja ende oni nde muciari anka buromba baria bautumiro beta kuthithia hooliganism michemanio ne tafadhali bageta ibakarenja ciao mbecha igu kaewa ndio gure acio bia kuria ko gure gantu kange njenu waga unge gura kirinditi thimu utumire kirinditi kiumia kiu na youth na boy ndi batige witejera berigaira mbecha cia campaign yaki campaign cija na igeta no turande ni ijite mwaka jona jujunge kuna campaign hapa na pale mbecha igu tutuomba tethia muntu no rio kona tubecha tu twinga inge nete ambiria ka business kawe akagora twinto akambiria kwendia tukangenerate mbecha bagatumira na njobi yaki no tugutumira na njobi kana drugs ikathira na thinera yendere na ndi gutumira to campaign mwaka jona jujunge ugetera kaire mwaka 2032 tubecha turia bukaewa wewe ntubu bubutethia na tuga inde bwithi kaira mono ground na bwitaga na metho jana tuibuku buna ume na bukenu kaira na ndombe ayuthi mono antu babethe bajukie kura kenda bukombo tara tongeria babega bara baga create job opportunities bara batebotumaira aki igitara campaign gwita kurwa babugurite mitendi tangi muyuthi uria koneka kamatete mutejo nditangi na wetete kuthangarania michemanio bangi kariti uyo ni mjinga kiasi no ntore okumutuma wate kwenda kwithirwa ario okay na witonya kire position of leadership inya kire kiama ingumia no notice for the longest time Kenya idirite ire a third world country ndegoro iraita wa poor country I'm sorry kuwa lakini buoma we are poor country kuma miaka 1960s
the founding fathers no bauga mantu igi kuruta mugongo kuma kiriokea kuma kiri mantu igi mirimo na mantu igi kithomo. Thirikari ya KANU yethira ikiathana miaka ile yathanire yonde mwaka 2001 2002 kuma 2002 thirikari ya NARC mwaka wake mwaka around 2007 to 2012 kwethira kuri na Vision 2030, a very wonderful document ya gutigira Kenya ni gukira at least to the middle class country egokinya itiarapua iko hapa katikati. Indi kuma 2013 mwaka 2022 twethira tutikwarire manta Vision 2030 tuna big forward agenda tuna BBI and so on. Kuma 2022 tuambiriria mantu ya bottom up kidogo kidogo twa broad based government ina twitite turi mugongo. Thank you mutharimi batwe twikora itona Kenya niri na a lot of industries na factories, lakini o uria twetire twikora tukaigua industries iu ni kuingwa ja Thika tweta Nairobi gutari arami tugamba utonya Thika town na basi yetawa OTC turi ana itigaru kwina Thika yetawa a cosmopolitan town. Thika ni na factories na industries ta uria kurikana inyingi muno, lakini uria twetire twikura ciata ikiingawa ituje kwitu ikwari na Rivertex Eldoret, ikwari na ingi yetawa Kikomi ciathithagia materials na gutuma nguo. Aja miru yetu ikwari na Kaito Cotton Ginnery. Ingutikia biu bionthe biareti imuchungu before independence, na riria Kenya yaere independent barwirire uhuru no tuibo ciumba na ndi turingirigira ibabati go sustain industries iu na factories iu na bakareta ingi nyingi no tuningi antu ibathomere teu na antu ibathomere baria bari mbere au in leadership ibatura kumara muno bakiona nthi uri kuthithia na ndi turingi expect uria tuona nthi itite turiana turingi expect ithira ni uyetire na yendelee inya nkuruki na ketha ni uyetire thairo twithira twi kirasini kimwe na Singapore na ndi thine Kenya uni uria ndakura nkiona na ntegete thine Kenya ira twinio inene muno ipua leadership antu bamenya ba utonyo nene bakethira na ndi wanajali interest sao bate kujali witi na mbere bwa nthiguru kana muntu ungi we agafaindika atia kana ana betu bagakura ate bethire nthi kari atia twerigire kuga tukiyukio uhuru kana mworo toja thirikari re inya yejere mbere buru yari Kenya ithirwe ina good quality education twithirwe tutena mpara twithirwe tukumba gu sustain na bia kuria kwithirwe kwina good health care na kwithirwe na ndinya kwina manufacturing teu twitite imbito kuona ebui kibiu utekio kibiu bionthe utekio kibui no education ni ebui kabere karare au na inya health national government it was going well na ndio uria waretere thuganio ria devolution devolved government na ri ne thuganio ririega muno kenda services cikwe nearer the person, lakini no tobwa poor leadership na untu bungi bwethirwa bwi ndamune mu Kenya uria ochwa gutongeria kwethirwa untu bu bwa corruption ibwatonyere ndamune na bwambiririe na ndi after independence bara bajukirie leadership ba the first president, the second president ibo bakare ba normalize corruption na ndi muntu wonde uria kwijone nene ageka self interest first
na family yewe kwana nde warenda gwitongia tutiji na ba betete no tonga bo bambie bajeka. I think they are permanent, they are superhuman, as if they will never die. No tujendera guchwa tonga bwaku na bwana baku, so what? Kinyo tora nde guru egwita na ndege inyo geta andu bayugeta America ndi out wichoka, so what? Na ndipo our politicians kira bekete mbere interest ciao na ba extremely corrupt. Na ine nkumina devolution no ore omithuganiretie na ne thuganirega auga toikia development and services near the people ndiguru yetu ringita bwega kethera devolution nikethithirio bwega tai kuma devolution twambiririe 2013 kethera kayetere bwega mutharimi tai na ndira turinge twi Singapore ira turinge tukaraja Singapore no twitwa mbecha itwije mbecha ira cie ya county-ini ugwinya gwewe ngogata mbecha ira cie ya county-ini na ngugira chita no kuyona. Can you compare the money that comes in the counties and the work done no tonga buria mture we county ni are iguru kethiri ngabana akeja kumo utonga buria kwithirwe nabu umenya no neta the first governor no neta the second no neta the ampeja na example emiru mture okaraje kena ngabo ore waire ngabana akaraje je ka ku mind miru yetu ikare bwega the first governor na ituigagwa twisore kwithirwo itwairirwe twamurita maybe ketha kaero miaka ingi 5 you would have moved Meru to Singapore na ndika tuge devolution ore wamirete tena ari ne thuganyo ririega indi twandivuvu corruption instead na ndika tuge Kenya yetu awiri. I think it's not even banned. It's going to the fourth world economy. No to boa very poor leadership. Kwere atongeria beto kira baije mono na bandikira na manto jo baigwe. Kira baije mono ikumara o me kodithia benchmarking. Ukaba igwe China, ubaigwe Europe, ubaigwe America, ubaigwe inange beta mono Dubai. Lakini beja bakadithia policies very good bakadithia kira baije gwa gukarande mo bichine kuandika na gutinda kuringwa mbicha uria bathithia lakini implementation zero na nandi ninga twitotongeria bu twikirotongeria bu bwega baria bakwera ina betite na batina interest ciao atat na no peu iu nio mini yetu nio minda agenda yetu na iyo jari apatiri ndaririe during NDC. Yes, akiwa tupande ngazi pamoja. Yes. Mweregerie mbira ndaka shetu na sho shikugitoka. And your last word ye siasa shekiama ningi siasa cha mugongo na witi na mbere bomero na kwa Kenya. Thank you. Akauga my final ones mbuge kiama gitu tai kia Meru ikiama kia no peu National Ordinary People's Empowerment Union na ndito kwa encourage anto bonde beje ku akuru ekuru na youth mono je ni kia mene kia no peu inobo gakurira gi siasa patiri da wetu ai rende kubo coach na inya kuthoma ki wake akabo ariria kyo na bugi experience ya siasa na kuthingatira uria athithaia anto ba bebe njoni kia no peu na buchwe MCA buchwe MP buchwe woman rep buchwe governor na inya president na tokabo support na mbere patiri da wetu no ibwega kukarachi kirieta kiama kiu na turi atongeria nyatu kiama yetu nande na tukamugwatia gushikiria kiama kiu gikabunjwa muka tweteke negotiation table hata sisi tunataka power nyato kenda twina vice president umete no peu twagwirwo muno kana tukethera twina CSs permanent secretaries tukagwirwa sana. All right. Nimesema anataka power. Thank you very much, Madam Catherine Kanake. Nontubwa kuija Meru TV gututethia kumurika siasa cia kiama
siasa cia Meru, siasa cia Mugongo na witi na mbere maturene. Thank you for your time. Thank you for honoring our invitation. Thank you. Thank you. Nimbere nya mutegeri. Thank you for keeping us company. Rukiriru akumara twambiririe gataitile. Kithake thaa 12 mwanga kithake kia baadaye na kuambia thank you very much for choosing us. Nontu baku amunkwirema no twethete nyumba nteto ireri na igweta kathetuneka Ameru. Ukolwo gutungatira kiri mitandao ya Kinandi @Meru TV Kenya kwamukira nteto burasha tondoka kuma gonto dena ithaa obura mantu jago tukinyira turi metha ya nteto nbeta wakabu mudharimi nkwendelea gitarire. Sisi wote tunataka